ڈیرہ اسماعیل خانہ ٹانک اڈے سرا پولیس وین نزدیک تراکیا سرا 5 مردم بیران جبکہ 20 ٹپی بیتگا پولیس ردا ٹانک اڈے سرا تراکا پر تیر گوار اتوار ہمیش کنک بیتا بنداتی پٹو پولو چا ہمی زانک بھی کہ پولیس وین نشانک جوڑ کنک بیتا پولیس گوشگی کے تراکے جا ہوشتاتگی بعض موٹر سائیکلاں ہم تاوان رستا جبکہ 20 ٹپیاں انتہا پولیس اہلکار ہم ہوارا صدر مملکت عارف الوی ملک 8 فروری لسگی چینکاری تاریخ سر دستخط کو تک کاپی آمد گسا ہم جم کنک بیتگام سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی سروکیا جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ سرا جمبتگی سہباز کی بینچا لس کی چنکاری نمدروچا کنائنگی واسطہ جمبتگی درخواست سرا کیس پوچھ داشتا چیف جسٹس پاکستان گوشگی کہ اگاں درست راضیاں اور سپریم کورٹ ہم ایک اعتراض نیز الیکشن کمیشن دراہی فریق راضیہ تیسری کے خزانہ کی وزیر اسحاق ڈار گوشگی کے لیول پلینگ فیلڈ مارا نرسا دیگے کئی لوٹیت کے لیول پلینگ فیلڈ مبی سینیٹر ترانت کنانا اسحاق ڈار گوشتا کے مراستیاں ریکارڈ آرگ لوٹی آئین گشید کے 90 روچہ کی چنکاری بباں آئین دیگر شک ہم دیما عید کنک بباں کوئٹہ شہرہ قوم پرست گلہ نیم گچ افغان مہاجرین ملک بدری خلاف در بندی ہڑتال تاجر برادری ہم ظہر شانی سرجم پلہ مرضی درشان کنانا کوئٹہ شہرہ کاروبار بے پارچستی بند کتگاں کندہاری بازار لیاقت بازار مسجد روڈ پرنس روڈ ہوار درائی بے پاری مرکز سرجمہ بندہ سائفر کیسا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سپریم کورٹ درخواست ضمانت جمکتا درخواست موقف دیا گتا کہ چیئرمین تحریک انصاف ضمانت نرست گڑا انچے تاوان بھی کہ کدی پر نبی چیئرمین پی ٹی آئی سرجمہ بھیساداں کے ضمانت رسگا پد آئی فرار نبی سپریم کورٹ جسٹس عرفان سعادت حلف برداری مراکش چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسی جسٹس عرفان سعادت چا حلف سرتا حلف برداری مراکش سپریم کورٹ درستی ججز اٹارنی جنرل اور وکیل حوار بتگا جسٹس عرفان سعادت سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس بتا پاکستان در قانونی وڑا جہمندی افغان مہاجرین ملک بدر کنگے آپریشن برجاہی بلوچستان اداروں کی شنکاری وزیر جان چکزئی گوشگین کہ در قانونی وڑا جہمندی افغان مہاجرین کشگے کار 2 ماہ دا برجا بیکا 2 مہینے بلوچستان کے پختونخوا در قانونی وڑا در ملکی مردم کشگے واسطہ اسپیشل کنٹرول روم جوڑ کنک بیتا تربتا بی گواہی مردمانی دیما نیارگے ہلاپا رواں کی کشک بتا آپ سرچا آوار جتگے ظریف محمد بخش کہل مردمانی نیمگا تربت پریس کلبہ پولیس و گنجائی چارہ راہدار رواں کی کشک بتا اور زہر شانی درشان کنک بیتا زہر شانی کنو کا گشتا کہ آبید سببا میں دل دوسری مردم آوار جنک بیتگاں آ دیما آرگ بھوگا نیا سینیٹر نیب ترمیم آرڈیننس سے مدت 120 روز توسیع کرنے کی منظوری داتا چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی سروکیا سینیٹ دیوانہ نیب ترمیم آرڈیننس سے توسیع کرنے کے منگ نامہ پیش کنگ نبتا ایوانہ منگ نامہ گو کثرت رائے منظور کتا مسلم لیگ نون رہشون تیسرگی ہزانے کی بنجائی وزیر اسحاق ڈار گوشگی کی گوستہ حراب کتگی چیز نو شر کنگ با سیاسی ویرگیری نشانک جوڑ کنک بوتنو چشم و کنک مبی ایچ و زرتگی بازی فیصلہ آڑو کیا اشانی تہا یک پاناما کیس فیصلے پی ٹی آئی چیئرمین ڈاکٹر فیصل سلطان گوشتا کہ چیئرمین طبی چار ٹپاس کو تا سلو پوائزننگ گپ راست نے من ہچ چوشی چیز نہ دستا آئیے صحت شرے وردن بابت ہچ وڑی شکایت نہ رستا چیئرمین پی ٹی آئی ورزش ہم کر گئے
بلوچستان پیسرگی سروزیر جام کمال خان گوشگیں کہ فروری ساڑھتی موسم گچنکاری سرا اثر انداز بھی ای موسم سک ساڑھ بھی اور کوہانی سرا برف گواری بھی لس گیچنکاری ٹرن آؤٹ سرا ہم اثر کپی گیچنکاری تاریخ دیگ الیکشن کمیشن ذمہ واری کنٹانی ہورا پاکستان کوسٹ گارڈ کارندہانی تیل بے پار کنو کی پوری گرانی سر لٹ ٹکٹ کوسٹ گارڈ کارندہاں ہنی تیل ہم زبردستی بوٹگا چریشیا پت کنٹانی کش و چل بتا اور جاور نکیک بتگا چمدستگی شاہدانی گوشگیں کہ پوری گرانی سر مرضی کے ساسا لٹ شاپی کن بیتا کلاتا لین بندش و کشت کی شاری زمینہ آپ نرسگی ہلاپا زمیندار ایکشن کمیٹی جارا پا زہرشانی درشان کنک بیتا زہرشانی کنو کا زمیندارہ کراچی کوئٹہ مزن دگے سرا زہرشانی درشان کو تک اور دگ ہموک ور ٹریفک واسطہ بند کو تک مستونگ کشت کی شار تباہی و لین بندش ہلاپا زمیندارانی کوئٹہ کراچی مزن دگے سرا زہرشانی کنو کا کوئٹہ تفتان دگ بند کتا دگ بندش سبا دوئی نیمگ گاڑ یعنی دراجی قطار لگتا یوگی بلوچستان وڑا خارانہ ہم زمیندارانی ایکشن کمیٹی جارا پد دربندی ہڑتال کنک بیتا زمیندارہ خاران کوئٹہ خاران کراچی و یک مچ دگ بند کو تک چریشی سبا ٹریفک واسطہ دگ بندہ مستونگے دمک کھڈ کوچے حاجی چاکر خان لہڑی پرائمری اسکول ماڑی جوڑ کرگے کار 10 سال گزگا پد نا سرجمے چریشے سبا چک مستونگے شہرہ وانا گزانگی واسطہ کائن بازے چکانی وانا گزانک اثر مندی جکا بعد تھانہ بکا محمد دمک گوٹ برکت جکھرانی تیرگواریہ دو بردم بیران و یک ٹپی ملزمہ سیاکاری بہتامہ گہرزت و برازت جتگ و کشتگا چک ٹپی کو تگ ویلا پد ملزم جستگا ویلے حال رسگا پد پولیس ویلے جہاں سر بیتا لاش و ٹپی اسپتال سر کنک بیتگا فیصل آباد دمک سانگلہ ہل کلاک ٹاور چوک رکشہ اسٹینڈ جوڑ بیتا چریشی سبا چوک کے براہداری ہلاس بیتا چوک کے چارے نیمگا بید رکشہ ہچی گندگ نبی در قانونی وڑا جہمندی در ملکیانی ملک بدری آپریشن بڑھ جاہیں اسے تحت خیبرہ اداروں کی کیمپ 5650 در قانون جہمندی افغان شہری افغانستان واتر کنک بیتگاں دومی نیمگا بلوچستان و خیبر پختونخوا در قانون جہمندی در ملکیانی انخلاء واسطہ اسپیشل کنٹرول روم جوڑ کنک بیتگاں ہمیں وڑا حیدرآباد ہم دزگیر بوتگاں